Urakoze n'itangazo ry'ibyemezo by'inama y'Aminisitiri yo kuwa 14 z'ukwezi kwa munani mu 2020 kuwa gatanu tariki ya 14 2020 inama y'Aminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'Aminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'Aminisitiri yateranye kuwa 29 z'ukwezi kwa karindwi mu 2020. Inama y'Aminisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yemeza n'ingamba zigomba gukurikizwa. Izi ngamba zizongera kuvugururwa hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba rusange zo kwirinda indwara ya COVID-19. Gahunda yo gupima abantu COVID-19 izakomeza mu gihugu hose. Udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa neza igihe cyose umuntu agiye aho ahurira n'abandi bantu. Serivisi zose zemerewe gukora zizakomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima: gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abacuruzi bose barakangurirwa kwemera kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo bwo kwishyurana. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Serivisi zemerewe gukora ibikorwa by'inzego za leta n'ibyo bikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 50 by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Abategura inama n'ibindi birori muri hoteli cyangwa restaurant barasabwa kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza. Abagenzi bose baza ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bapimwe COVID-19 mu masaha 120 mbere yo guhaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Ibikorwa bya siporo zikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Icyakora siporo ikorewe mu nyubako z'imyidagaduro irabujijwe. Moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu duce twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Abatwara moto barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku no kwambara udupfukamunwa buri gihe. Insengero zemerewe gukora serivisi z'ingenzi hakurikijwe amabwiriza yatanzwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu. Ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi rizakomeza ariko ryitabirwe n'abantu batarenze 15. Imihango y'idini yo guherekeza cyangwa gusezera wapfuye mu nsengero izakomeza ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Imihango yo gushyingura nayo ntigomba kurenza abantu 30. Serivisi zizakomeza gufunga. Amashuri azakomeza gufunga mu gihe hakinozwa isesengura ry'inzego z'ubuzima n'iz'uburezi ku bijyanye n'uburyo amashuri yakwigisha hubahirizwa ingamba zo kurwanya COVID-19. Kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga bizakomeza kandi bigomba kongerwamo imbaraga. Imipaka yo ku butaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima abiteganya. Abari mu kato bishyurira ikiguzi cya serivisi zose bahabwa. Ingendo hagati mu karere ka Rusizi kuba hatuye ziremewe, ariko ingendo zo kujya no kuva muri ako karere ka Rusizi zirabujijwe. Amateraniro rusange cyangwa mu ngo arabujijwe. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Utubari tuzakomeza gufunga. Inama y'Aminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 48/2017 ryo kuwa 23 z'ukwezi kwa 9 mu 2017 rigenga Banki Nkuru y'u Rwanda. Umushinga w'itegeko rigenga ubufatanye. Umushinga w'itegeko rigamije guteza imbere
imbere no korohereza ishoramari. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega nyafurika gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo igenewe gahunda yo gushyigikira ingengo y'imari y'u Rwanda yo guhangana n'ibibazo bya COVID-19 yashyiriweho umukono Kigali mu Rwanda kuwa 10 Kanama 2020. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida rigena imishahara n'ibindi bigenerwa umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe ubutasi ku mari. Iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo, imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi b'urwego rushinzwe ubutasi ku mari. Iteka rya minisitiri w'intebe rigenga inama ngishwanama y'ihererekanyamakuru ku myenda. Iteka rya minisitiri w'intebe rigenga komite zo kurengera ibidukikije n'abazigize. Iteka rya minisitiri rigena uburyo bw'igenzura ry'ukekwaho icyaha hifashishijwe ikoranabuhanga. Iteka rya minisitiri rishyiraho urutonde rw'imishinga igomba gukorerwa igenzura ry'ibidukikije, amabwiriza n'uburyo bigenga ikorwa ry'igenzura ku bidukikije. Iteka rya minisitiri rigena uburyo bwo gukora isuzuma ry'ingamba ku bidukikije. Iteka rya minisitiri rishyiraho abagize akanama k'abaganga gashinzwe kugena ijanisha ry'ubumuga bwa burundu no gushyira mu byiciro abamugariye ku rugamba. Iteka rya minisitiri riha ububasha bamwe mu bakozi b'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB bwo kukiburanira mu nkiko. Inama y'abaminisitiri yemeje amasezerano akurikira: amasezerano y'icyicaro cya Susan Thompson Buffett Foundation mu Rwanda, amasezerano yo gucunga amashyamba hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Gisakura Tea Company Limited. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi ku buryo bukurikira: muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Minafete, abahagarariye u Rwanda mu mahanga: Nyiramatama Zaina, ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bwa Maroc; ambasaderi Nduhungirehe Olivier, ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubuholandi; ambasaderi Karabaranga Jean Pierre, ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Senegal; Mutsindashyaka Theoneste, ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Kongo. Muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Minagri, mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere yoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB, Bizimana Claude umuyobozi mukuru, Urujeni Sandrine umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa. Mu kigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB, Umutoni Clarisse Chief Finance Officer, Dr Nyonzima Eugene Animal Resources Processing and Biotechnology Division Manager, Single Project Implementation Unit IFAD, Rwamurangwa Stephanie CPU IFAD Coordinator. Muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaroke, Uwacu Julienne umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigega cya leta cyo gushyigikira no gutera inkunga abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi FARG. Muri minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Mije Profe Batamuriza Mireye, Director General in charge of Family Promotion and Child Protection mu mujyi wa Kigali. Munyandamutsa Jean Paul, Director General of Good Governance. Rangira Bruno, mujyanama w'umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Mu kigo gishinzwe mine, petrol na gaze mu Rwanda, Dushimimana Narcisse, Head of Mining Regulation and Inspection Department. Uwase Alice, Head of Mining, Petroleum and Gas Exploration Department. Nsengumuremyi Dona, Mining Extraction and Inspection Division Manager.
Kanyangira John mining traceability division manager, Ngaruye Jean Claude mining exploration division manager, Niyongabo Richard mining cadastre and digital information division manager. Rwomushana Auguste mineral market and strategy division manager, Mutabazi Dani single project implementation unity coordinator, Ngoga Barnabasi umujyanama w'umuyobozi mukuru. Muri Rwanda Medical Supply Harimana Pai umuyobozi mukuru, Mutoni Diana umuyobozi mukuru wungirije, Muzaire Sersagaju umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa, Niyonzima Theogene umuyobozi mukuru ushinzwe imari n'ubutegetsi, Ndekezi Nyasi head of procurement and qualification department, DC Wera Diane head of warehouse sales and distribution department, Nzabandora Felix chief information and data officer mu kigo cy'ubuvuzi no kwigisha ku rwego rwa kaminuza cya Kigali CHUK, Dr. Nyondo Marte head of clinical services division, Dr. Uineza Aneti director of allied health sciences, Dr. Tuyisenge Lizine director of medical services, Mbabazi Betty corporate services division manager mu kigo cy'ubuvuzi no kwigisha ku rwego rwa kaminuza cya Butare CHUB, Dr. Twagira Umugabe Theogene head of clinical services division, Dr. Ndori Minega Jire head of clinical education and research division, Dr. Ngarambe Christia director of medical services, Busumbingabo Albert director of allied health sciences, Dr. Kaitesi Marie Françoise director of clinical education, Dr. Mukamana Felicite director of research, Niyongabo Estache corporate services division manager. Abagize inama z'ubutegetsi mu kigo gishinzwe mine petrol gaz mu Rwanda, Adam Jean Paul President, Dr. Rwabuhungu Digne Vice President, Umutoni Augusta Marie Christine ugize inama y'ubutegetsi, Dusayimana Fulgence ugize inama y'ubutegetsi, umubyeyi Naila ugize inama y'ubutegetsi, Witonze Diane ugize inama y'ubutegetsi, Mitari Carve ugize inama y'ubutegetsi. Muri Rwanda Medical Supply, Dr. Kayumba Pierre Claveri President, Iribagiza Claire Vice President, Ikimpaye Joyce ugize inama y'ubutegetsi, Dr. Nyiringabo Eric ugize inama y'ubutegetsi, Muvunyi Eugene ugize inama y'ubutegetsi, Bamwine Loisi ugize inama y'ubutegetsi, na Dr. Umuhire Marie Fidele ugize inama y'ubutegetsi. Mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge, Nsengiyumva Paul President, Sayinzoga Diane Vice President, Dr. Mpinganzima Lydie ugize inama y'ubutegetsi, Gategabondo de Jidia ugize inama y'ubutegetsi, Somana Papi ugize inama y'ubutegetsi, Kamugisha Samuel ugize inama y'ubutegetsi, Dr. Musonemire ugize inama y'ubutegetsi. Bikoreye Kigali ku 14 Kanama 2020, Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente ni washyize umukono kuri tangazo.